Hei whakanui I te wiki o te reo haina mana. E ako ana e tahi kura I tokorua te reo Mandarin. Kātahi nā te kaupapa ko tēnei mā ngā tamariki kōrero Māori e mea ana, arā ngā taurititanga he māma noe ho kia rātau te ako I te reo no Tarawāhi. Nā whai anō hei tā te pūrongo a Irena Smith, mā te ako I tētahi o ngā reo matua o te ao, e tūwhera hoki ai ngā kuaha pea o tēnei moka o Aotearoa ki te ao. He reo anō, he pukenga anō mā ngā tamariki o te kura tuatahi o Tainui ki Tokoroa. It opens another worldview and they get to learn about another culture, and I think that's really crucial. There is a guiding principle of the performance, which is make any voice. E hara anake ko te reo, engari ko ngā tikanga me ngā ahurea o haina kei te whakaakongia. Hei tā te kaiakoa a Amy Ju, he tere ake te maua ngā tauira kōrero Māori. I think the students who can speak Māori can actually learn Mandarin very fast. Especially in Māori, they have a lot of cultural songs, and we have a lot of folk songs, traditional songs in China as well. So I found if I teach them the little child song, they can actually learn very fast. My senior students in Tokoroa, they actually all Māori students. So I think it's brilliant. And we have some alphabet which pronounce the same. Kua kitea hoki ngā kaiako te kura I te hiakaya ngā tamariki ki te ako. We had a taste really of it last year, so it was only an hour a week. And then we had this opportunity where we could increase that time to half a day every week. So that's been really good for us. He rohe kaha tēnei ki te ako I te reo haina mana, ko te kura kaupapa o motuhake o tāwhiu au hoki I Murupara, kei te whai tēnei ara. Mō ngā tamariki o te taone pakupaku o Tokoroa, he kaupapa tēnei kei te whakatūwhera I ngā kuaha ki haina o tira ki te ao. And we offer a lot of good opportunity for this little town. Like if you go into high school, if you pass that examination, you can get a chance to go to China 2 weeks for free. E whakatinana nei te kōrero ko te manu kai I te mātauranga, nōna te ao. Irena Smith, Te Karere.